Mahunu wasie me pe wache ene wate ase ya Ashikele oho ye me fe udo beye de ashikele lelelele Ashikele ene me kompo me ni kese me kasa ajijim Ashikele odo ewo mi mu no metena ase mpo ebubu nkonya Ashikele ododoko boko mato eso ebo dede se eko etwi se eto akonakono se ewo koso ni bi mi mo won odo edi bi wo bro abeto wodobo me ye hoho na trem ye odo foforo fa me free nkoko kosi nsoko me do se donko foju okoko romantic the kosa wo ashikele tiko ketekete fami tumrika bum we articulate an kabetu afawim odo sunsum mitim the you the who the where the her odo fem amamiti bubum bring your love come fast in a zoom boomerang juggernaut in a boom ya me caricature to say cartoon me your double phone who me balloon kamalu Kamashu Bugalu Kebachu Faunsa Womeni Semiwa Enyawa Koneyo Ashikele Empanisi ye pa ye behunti ne ye kyekere boa ene ma kyekere mu na me ba besanim amohu de ekọ ene manya Djka wo fi ha ma ene ne be twetwe nkomo eba ne music dia especially adadam or the bema back and front enti wo ha de yes say bre ye be calling say na ye na twetwe nkomo ne bisa no music ye ka say music ada de wo na o ha obekyire ye nkwe dada gifted DJ Giftel nyame adom me ho ye pa mejo so ho ye de efie boko kakra efie boko yesu ase na DJ ade we daddy lumba ba na ho ade na obisa sa da minyi di oba ho se wonye di oba dia Ghana fo bebre na dauti ebi me kra meti se na ebi keka se bra we lumba honipa we lumba honipa bia na no me deal cry me ni nshia da ba just say me admire from afar and one thing enye deal nkwa na me pe no nwum ba me nim say ya me title no nwum ni ntina say o kom kra na I think say me fan of da sebre ene ohini be kisi amachi de democrat chain deal ba just say me pe deal nso asem ba me person krofo be specialized recipia deal nko yeah me pe high life me pe high life nyompa in general me pe high life me a fan of high life music yeah okay ba mati say enye deal nko ase nkofo doubt obebre omo fi say eye den a adadan mufo no de bi ehu nipa bi no omo tototo adadan mu ehu ebi ehu nipa ebi neme yeah enokresa me cry nyum to ni be na related to ndem nye sure me related to nyum to ni bia just say omo papa we na afa me say ne ba ohene be kisi na afa me say ne ba so no cry na madwume ya me ya ne ma opema asem say wo cry no ye wan we nyum to ni ana say we presenter because they say no udibusa me fa ne say ni mienu nyina base say dey me profession pa currently me dey adwuma dey radio presenting no na me dey adwuma nyom to re dey na ewu mi mu ba je say me manfa anya adwuma nti everybody na sha say so between obe to adada mu for because when it ho na Ghana for so epe dey wo ye no everybody na say I mean start BBC ache me mfam se me nkwala abrim kura na me to nyoma ache enti what me ko studio say wo ko ye recording na say wo pese wo ye ni se de wo ko no na yeah me wonyom kura ko be mfam se be 20 kura wow ma recording nyine serious yeah ani adanti na won tu ho na mo na mfa nye wadwuma nkasa say say nyom to no sika wo mo ana enu kura se mpanyufo so do ani mi nu hwe tuo ma ebo ti for now there me sha se na nyom tuo ni wo mi mu da bia ya me pese me repeat me ho me papa na ono no ye medical doctor ba na opanyom na enam ne so ne ma me nso be be pe nyom ti
oye senka me wie school a obeboa me ama me nwom na ba bonte unfortunately me wie school na de che na me papa wuye tie ma me dream ni nyina ebeto nsuom na me yes de ma me nko radio school na eja me ko radio school a me ko tena radio so na me ame bom nwom na ma promote ba me ko radio school no so wie ya me be ye radio no ko fo nwom boa ye me de chen se me ame fa me dia me den mebo ti na me dia ma yi nyina egudem no oh ene unya manager na say producer wo so obeboa wo sa kwan ne so obeya na senti na wo he okay so be produce me enye problem nya me din kwa enya ne say adwuma no wage atum so obeye okay enye nya me din en enyom to nya asem geto enye education mas wa boa ho oh okay ebia na o sugar daddy bi se be bi best one na say nyum no beye so be produce enti obeye so be produce dia okay nti me produce dia beye na me nya obi ama na produce say eno so meye nti wo de se wo hia e producer baby akwan be fa so e be nyo no be baby a ni nyina okay nti obi hwe na so keso produce wa bi wa pona to en minya mi nto okay minya mi nto mate se wo tutu nyum bi me de pa Ashikele a papa ya Jarah ne nyumi onim se fon sa nyo ne trend pa minim di nti a se wo na to yi David Jarah nyumu yes na wakoto na en makoto de omu san ko fo no mo da so ti ase oh yeah Jarah ho de ma me to uncle Jarah nyum ne kra ne se me timre bi se obi se wawu na me se David me uncle nwu yo sa yeah me kai se that was 2013-14 I stand to be corrected ebra ansakra na Castro oba baba ira aha I think say oba me nchen ewo ye Jarah na mu aba me nchen sata no ne Castro de nyum bi aba obi doba na nyum bi was ne friend ziglibiti eno na me ba be promote ti wa wonyuma na ase na ye Jarah nyum okay ti na be promote me be promote ama no okay pa o mi se radio adwuma se ache o ba me ko chance free akomadan with the help of Nana Francis Ade we am bo ni dia na ma sorry na daroma me first commercial radio am here na Time FM Nana Francis Ade I mean sure no pa even though said not things were tough then but kakra to promotion no odnyom ne bra me no na enyom na nkasa de ne promote na nkasa eziglibiti no aye no traditional music and na ne Castro nso obi eden e wo so enti ye be promo Castro de na ne Castro be twa video na sa to renchem no koto Castro no aha na ma sa uncle na ba mu bu ya se oja anwom to no ye den e de to ho kakra ti na nsen ya na se me koto Ashikele me de na me wo studio kra kesbe na me ye adwuma te me tu na me twa part kakra bi na me de koto TikTok and me bie your friend is a we need streams na kirewa sa enipa omo afa ade aye we nkwam say getting to 2000 wow enenam 300,000 views comments na so ko 2000 wow enya sam keto a enkofo ni ji adada mu pa so say wo mo ti ada de nti na wo enya ti na omo ti ada DJs no ye mwa ha life for no ye mwa ha life for no okay ti so say nka de na pese DJs ne ye na eboa high life for no da bia me ka say aduane a wa meto no ma me no papa jas ne ya na wuchiri ba ye de ese no ne ebedie ti na efa ye yem no so no aha sa ha life ne adadem no eno na da bia me ka say yen yan kasa ye de ye culture ye beto ye enti nka foforo kra ba be frame a ye se fina ba so ne ye die o di at least foforo na be frame ye ntontwe na emum ye root na nkasa de enki ye mpromo ba ha life ni be bonyo mo de be wakọ akoma DJ si bia DJ promo nyumi mame obo no ba akominu bia aha o mo biem se bia na musika se mo me se kwanche ho ade fa sika na ye de ti be ha na e che musika ana oba pa da be no se David free Nigeria aba ha ba be ma DJ Biska se omo enso Nigeria nyom na etna radio so ye bono 24/7 ti wo be blame wa wanyonkofo DJs oh yeah of course I make ho bi aha me de me no krenti me nyimi ho frame aha se ali senka efutu no dos nenka ye se efutu ya me sure senka mu bi wa at least nipa be 3 kra bit me afa nenka
It's me because say wo me ba nchewa no wa wo hwe mu pa wo ho and dear panty na wo esese anase denti na DJs no ebo afoforo nwom na ya ye de mom wo ye DJ wo hwe mu dear pa ni secret ye de no ene wo de no difference bi wo mu a enu nti ama omobo afoforo de echen ya ye krom ha de Nigeria for nwom na they say Nigeria for some friend is saying Afro pop said then say Afro musical said then e high life no no ma be fa no mo de niem kakra bia den e de aka ho to ye Ghana ni na otia e wasom de ba yen ye wa ha say ye to hip hop ye to R&B hip hop no say bruni de so na se bruni ka so be high life nyoma ontimi nye ma ne nye den chen me Ghana ni a me ti a me se me eye me nyom ti se me so me se me hip hop a me ntimi nye ma ne nye de enchen obroni no no de hip hop bae no ti time bia ye kase ye international recognition bia nya de a ye benya kire se ye koduru ho a kofo de ne ye de ye suasua omo ti time bia in terms of Grammys ne big awards no ebe kwa mo ye original we ntina so be ha kina yuso ba mo reala mo omo no ye ne ye mu no Ghana ha but omo come mount stage wa brofu kruma hwe the kind of abrofo omo ko gina ho a eya omo ko program ni bi eno na ye lucky Nigerians ne ye enwom a ase hwe nipa bi te se Burna Boy so no utie rhythm no everything is on point e Nigerian music no so wo ye ti utie tim se ade we die e original ede but me te ha me se me ye me sua obi o Jamaica me se me ye hip hop ni ade enu nti na enei what is so aye bia ba ma wakwa ama bia ye bo sa akode enwom da da bi ye de nanam pedum de na ye den ene ye de ye yi o hine be kisim ni ade eno an ye de ye yi because eno ne ade a eno ne ye diem ankasa eno no men kasa men condemn na edie yo basa akode etimi ye ebi wo ha ye bo wa yi asenso mo ayi kwaku frempo onwum ya ode ba yi na se ye bo wa yi asenti onyi ni se eno ne we ba ya eno ne we ba ya yi ni betu no o se yi ni baba betu a so de na efru ni da ho na ne ye bo kwaku frempo de asembe ba ni nwum ya o se obo man ni girlfriend ni prevent okay yes on se sa nwum ne de sa nwum na nkasa na eye nwum bi a wote ya timi se nti na me kasa se ye nwum within na on se Black Sheriff e fa ba bi no o singe aha edru ba bi a wotimi se o singe na ne singe ne nso e ka akoma aha nti bibi sa na de Alice ye betimi abai se ayiye ho ne bi a ye bo rap de me nye sure se ebi betimi esi enwumi a wokoto ye de me de pa Ashikele no ho Ashikele no me kam obetimi ama ka Ashikele ye de pa kapela kakre na o se me hunu wasie me pa wa che ene wa tiase ya Ashikele se enwumi yo de me to aje so ma me sa me hunu wasie me pa wa che ene wa tiase ya Ashikele ohun ye me fe udo beye de Ashikele lelelele Ashikele ene me yo kompo me ni kese me kasa ajijim Ashikele odo ewo mi mu no metena se mpo ebubu nkonya Ashikele ododoko boko mato eso ebo de se eko etwi se eto akonakono se ewo koso ni bi mi mo won odo edi bi wo bro abeto wodobo mi ye hoho na trem yodo foforo fa mi free nkoko kosi nsoko me do se donko fodwo kokko romantic de ko sa wo Ashikele na okona ni ma o se tiko ketekete fami tumrika bum o ya articulate nka betu afawim odo sunsum mitim the you the who the where the her odo fem ama miti bubum bring your love come fast in a zoom boomerang juggernaut in a boom ya me caricature to say cartoon me your double phone who me balloon kamalu de make bia no kamalu me kamalu ajo kamalu Kamashu. Bugalu. Kebachu. Faunsa. Womeni. Semiwa. Enyewa.
Koneyo Ashikele. If you hire de, say catch remo. Say adada monster, and any ne dear she mono. Yet try and come to you so. What worry Anna? I say, a man be break crash on you, pals. I'll call comment section. My shut up, me call comment section. Say the man is crash on you, Nanny. Now, question where did we see? Wait me. Oh, me see. You be breaking them now, someday. A young go fee say bia. What worry? E be enso so e fee say won worry. Enti dodo na e crash on you. Enti fatu wa ba hai de. Ye de bibia ye timi bi say wonyo na ba che me de me nyawa. Aware mum de me nyan worry. Ba me ni obi o. Wo kuma bia eja. Ah me ni obi o. O jona kakran. Ah me ni obi. Okay. Gift onyo. Oh, say ja. Sorry. Wo kuma inkwadi. E de an ba jojo ne kakran na eja. Kuma na no ne de. Oh, kuma say de wa chire mu say wo kuma bi wo ha. Oh, eja. Eto dra na sa wono ni nsuo ya etoto na nsia. Sa. Una wo ka o. Okay. Enti no say dey o person che say kwan na close o person obi pese oba. Because we are very handsome. No obi oba o nipa na oba hefa. Yes, e kwan na si. And I'm just oh ni oba hefa. E kwan na si. Ah si dey tu ya. Say dey oba bia nyine. Tu ya. Hey, serious we breaking money be na. On say one thing na ya na eto da you will be o ha. Mame nka se mu infanto ye fellow musicians ne o ma me star. Ba mame nka se mu infanto. Me star. Mame infanto. We star papa. Me star den na mame star. O wi ameka se mba kwacho. So wasem mes. Mate. Me nka se mba konfanto ye stars ni trim. The entire no obi ho say olusu followers. Olusi we. Onim say once obi follow na nipa no bebe abenya o contact. Ne nsaka o number wi a. Kane na ope ho asem a obekọ page no akwa akohwe. By this time around be updating o status. Tinya de say obeha ne ho akọ enti imagine say nipa 500 e na omo contact a. What lose viewers adiwe ma tenancy na maye sa adiwe ya na nti me minye nipa me de me number e me ma e de me ma basa me number on sa be kan e bia me business line aha ba se me ankasa me personal contact there enya dia me hey we smart power so what diverting common simple like free kuma ne ho e de akopie mo ba bi for ba me nkasa de ntia ne si emema na mo fe na mo sani mi to say no eya na mo pe ma pa e na especially DJ for o san e DJ o ho fe o san tonyo minim enyomo ne de o ka undoubtedly me nka say enye no kre but ahon fe de nyame anim ni me ho nhyɛ da nyɛ fɛ sa Yesu Kristo so ahon fe de me ho nhyɛ da ba enyomo ne de me ya ade enyomo ne drop a comment oti hey e bia na camera mu hu ni o ye very Obabia spec. Hey! And so the Obati comment. Oh, we are very handsome. Oh, yeah, sure. Yes. Oh, okay, me da say. Enti Ashikele no bie so kakrama enkra na ehwe no. Ena nkra no maba no mani ji ho. Na so ye nya obi mane nto. Na ye tie boate ase. Ashikele no. Ashikele. On say sia guitar ne bebo tin sanku ne bebo pa guitar ne bebo sanku ne bebo mi sumubo lelelele mokobi yo fefefefew bomin komoda de amma ya tukwelelele lele sumimu Femano koninya Ashikele mehunu wasie mepe wache ene wati asia Ashikele ohun ye mefe odo beyede Ashikele lelelele Ashikele ene meye kompo me ne kese me kasa ajijim Ashikele odo ewu mi no metena simpo ebubu nkonya Ashikele ti okwa o se odo doko boko mato eso
ko de se eto etwi se eto akwana kono se ewo koso ni di ni mongo odo e de bi wo bra beto odobo me ye hoho ne frame odo foforo fa free nkoko kosi nsoko me do se donko fo wo kokko romantic boko sa wo somimu femano nunume dagame jejeme femano kuninya tiko kete fami tumrika bum we articulate and kabetu afawim odo sunsum mitim the you the who the where the her odo fem amamiti bubum bring your love come fast in zoom boomerang juggernaut in a boom ya me caricature te say cartoon me your double phone humi balloon kamalu kamashu bugalu kebachu faunsa womani semiwa enyawa on the Ashikele na ene do enye easy eseta ene ni hia se de be ya enkra no ban o ma ba no ye pe o na nso so wa na be ye mpo ama yesunya na ho mpo na be che yase enwum yi enwuma nyansa wo odo se wo ne wo dofo bi. Oh yeah. Also na amanfo ka say wa keka west na abuma ba o say me hunu wasie me pe wache ene wate ase a Ashikele ohun ye me fe odo be ye de Ashikele lelelele Ashikele ene me kompo Ashikele lelelele no eno ne ye term a o de a describe your ba no so ti ene me kompo me ne kese me kasa agigim kompo ne ye ade ya na mfa ya na be hye enipa minimu no aha timpanyimfo se o ye kompo a ye ne kese na akasa agigim ti no o kire se ene me kompo me ne kese me kasa agigim odo ewo mi mu no esonteme tena sempo ebubu nkonwa ti no se o dodokodoko bokoboko mato ye kasa bibi e dokodoko a wote ase ade a ede ne san ye bokoboko to dodokodoko bokoboko mato etwi se to akonakono se ewo ti etwi no he fa sa na na etwi se udi eto ne se wan hwi a ebetimi atwiw so wote ase into wase wo dono ankasa na etwi se to akonakono se ewo kuso ni bi ni monwo na I think se be yen kran kasa odo adibi wo bra beto odobo odo adibi wo ai owo ayedie odo adibi wo aduane bi efre na adibi uni bi da na eme se mpanimfo aduane so what ya se nti osesa odo adibi wo na je se adibi no ete se wo na se nwum bibi akoye di odo adibi wo bra beto odobo me ye hoho na kire me odo foforo fa me free nkoko kosi nsoko me do se donko fodwo okoko romantic boko sa wo kame ya di so Ashikele wo ena yemra ahano nso no tiko kete fa tumrika bum o ya articulate an ka betu afawim nti ni nyina ye ensem no e chesen like se tiko kete no mi ni ade te se de wakohia uhu atwa mo ba udi nkwankom minim be anase ye atwa ya abo bi a uhu na ne ho susa na emum se ugya no na ade ne ba fie na ko hu se obi di bia ye aduane pa na busa se nambe ye kasa atwa na wohwe enkwan na ni srade abaka se we na mi hu bi mi jeja bi entiti ko kete na fami tumrika bum obetimi akwa akohia girl butim se ne ho nkete enso no ye area girl pa oyire tu kwan sa atamwa yesujani ujeja no na emu di nuko rade no buzaza de blama supply se wana eho na be say yes say we tiko kete ba ode we de ode utumrika bum na de na ire tukura na wonwen na ene de mfato ho na me ana me mfa se bia wonware na bia wako fo na inimutofo aye se mo pay ntina o kasa o de bia no de fo na animutofo na na mo pay ma pa ena sofo kra na eje nkofo ire no nti we na enye enje da nya wanwa sa enye DJ bia fo mo pay ma na enye no pressa ho sa na nkofo ka but me de mimi hu ne sa uba DJ mu wa we ma do do sen ana wo free to no mi ma do do sen na de nyum to ya we o se wo timi ka wo de dia me de se wa woni tua se woman sister na me well me ni tua na de me no ne da ana me no na tifi me de me hu me ma do do a so de adwuma we de e de o mati ko de aka fo me de se me nso
sa ena me cho say enye nwom tro no even asofo kro mo ntro nwom kra no ene omo bebre na eti ufiri to nwom yi wunya enwom 20 yi bia nkoye there be oba bia me na atena bia no me because of me nwom ameto se enye ni nyina na odo ebi so ha nwom no o se obra we kra de me pese obedo me mpo wo de utwi famu ba ko minti bi da me utwi famu na ne den Ashikele ene de minti bi da sa de minti bi da mami breaking mo ne ma way ki mami me do breaking mami now say eno ne ka brabo so hono enti tiko ketekete fami tumrika bum ena obusa say ei say girl na mi share ketekete no di mi tum ne we articulate dia nka betu afa wiem odo sunsum mitim ne mitim the you the who the where the how odo femfem ama miti bubum bring your love come fast found on the brantem bring your love come fast in a zoom boomerang I think say a 9 club you say wakra juggernaut in a boom ye me caricature to say cartoon me your double phone who me balloon kamalu kamashu bugalu kebachu faunsa womani semiwa enyawa kono yo wanye so Ashikele na me nim say dru ho I just say dem me hombo wo ai ba ku biti kam menachi wa bon chen me and see ayesa no na che say enkofo bebre na ye very interesting what they wo ye no because ye ni je ho and so obi ya ni wa obebie mu say we because so far no menya ho obi a wo ye bibi te say nti wunya bebre na ye bio bebre na ye bi but wunya MGD say ye wagidi wunya hu ne o Ghana for hu mu say ne de wa na enim ho enti no look alike aba sesi a wo tututu mu san ye DJ wunya look alike aba na obi ba sem pese me ye wo look alike papa penya menye druza ve na me kwa koyo obi look alike mami se wo na koyo obi look alike sese say no wa be men wa obi afa wo san mento wo nim za o sa share meti we role model meti we oh okay me say wo yan kasa wunya hu nipa kwa wo ye Ghana for be chiro nti sesi a no obi aba say me pese me ye wo look alike or ye wo look alike o be because look alike no wa woni de cause say en na aba so wa so na aka wa sense e fe na aba so de edi oh say enye bone da bia me kaze am for the training to aso say obi ankwa obi mawo abrabo na ye bono your musicians be brio ha omo wu a senko omo nya omo sinamu an ni omo ho a enke ye pepa kie pepa papa da Ghana for na ya ne to da ye kase yesua obi a yesua ne ma ne broso enye bone senko bi be kase be seda de lumba ati ase nemum enkoyi papa ne ti ase ne de enkoyi ade a oya wudidi ho emfa seven prediasa ete se de unwuye ne nso ye de ano ye den edi ku o se nipa kwa ye ne nam yesisi ye di nipa ne nam yenu ati ase enti se o ka so be ye obi look alike at least o se nipa no kra dada ma obi hu no ka se nipa so mesi de o se nipa so mesi o ma obi nkasa ma nyon na obekasa bi a me se nipa so mesi se obi ba se obi look alike na opese wo ye wo look alike obeti ase o wade na menti ase se bi a ne mimi ye ne bi a woni me ye dada ebi ne se bi a to da me to nyum obi tim ka DJ se di o se bi to nyum di as like o sound to da o sound like that lumba o sound like that sibiro o sound like we you enye bone obi na ehunu no ka nye me na me se me to nyum te se daddy nye me na me se me to nyum te se that obi na nti se bi a nipa no wo betimi aba eke me pese me ye adwuma te me kura ba me de na nti se wa massa asoso na ba hu ayes DJ a wo tototo nyumi na nse obi ye ne look alike no hu social media no no be fa nse oh me fa ne ku ebe wo de ana se de ebinumu nti ase wo so nti ase oh there be se bia on za me ka se bibia na ye won measures bi ti se o se bi ti se bia edin no de buy no wan family me din personal o ye ne niam bi ti se me junior K junior K aba o si we K look alike o beti ase o nke be me de pa junior K o nke be me de
Umfani kwa drus. Me when it. Umpokuno. Hey, gift us out here. And now me entertain unko ye. Oh, Nana Eden. Was your friend Junior K na That's Eden. one only look alike body. Ababe bonu ko. Baby, I make us a Castro. Mean to minka so or Eeei. And then he will beat his own one. Abrante voice. Castro is a Castro. You voice be out to say. Any other Castro voice. Castro say Castro you so crowd do now how him to. And then I won't see Castro name now. Oh, none of the changing charming could see Castro name. Oh, and yet, Say me be anywhere ne Castro say. Even though say me nimene nyom toto. Me nimene nyom toto. Any ade. Aha, but and also interest changing charming go is a Castro. Me wako nansa na beko no. Ashikele the one him say my favorite song. And this is how the jam kan. Enti yen kwa Ashikele na rap up. Me hunu wasie me pe wache ene wate ase ya Ashikele ohun ye me fe odo beye de Ashikele lelelele Ashikele ene me ye kompo me ne kese me kasa ajijim Ashikele odo wo mi mu no metena simpo ebubu nkonwa Ashikele giftel odo doko mato eto eko de se eko etwi se eto akona se ewuo eko so nidi ni mongo odo e di bi wuo bro abeto wodo bo me ye hoho na trem ye odo foforo fa me free nkoko kosi insoko me do se do nko ofodwo okoko romantic boko sawo. Okay, abusiafo yes koko so wo jinsu dudu so dua ne poani a enye enti ebrebe makwa mama de wasi ha ebeja eye DJ K ase na yada na se oba ye na ma adwuma de aye fefefe Mr. Follow no TikTok na YouTube ba bia e DJ K enti follow no hon like the videos no subscribe share na afọ adwen kire to ase efema no enti abusuafo ye babeko na nsana no DJ Pacho se wo last week bi wo ha opese wo de tudwa ma tiefo ene ahwefo ewu yeah me hu ya efe nyina abranti a ye friend Mick Wear or the chems we ya no ne me personal designer obi buza se Djka de watare koto on store na there bi opam no wa ya de che oh there bi opam no wa ya Mick Wear ne number ne gu animu no the number ne go no fa obetimi afrɛ na o abrochi ba bia obi anso obetimi package no de abro eno dan che a due pay money transfer o mother romance kura masen bia na wa America or Canada person send this card back Ghana me pa cho bo modi anso be use me promo code ni Djka we use na de send this card o de send ya na amount $5 a show ata so de o send ya brand Ghana no so ye nto capre e due pay we use Apple phone ko App Store na download it. Mom we use Android no so Play Store no download it. Due pay. You rate when they send this scanner it was reaching will be there. But the answer will be easy. Okay. Djka yeah that's it. Me that's a gift. Send one ba besra ye. Me that's it. Any shop. All right. Abusuafo aha e na breba makwan ama ye de wosie. Me din no gift tell detail boss lady na nkasa. Makra.